dikin-kin rasai dewek tanekar dikin-kin dewek tan suka liang kenal metureh rasa kulit long dasa tiban pengajak-ngajak marjani dewek ngerasa yang nimadan kemerdekaan marjani dewek ngecapen nikaraos kebebasan menyalurkan aspirasi ini subeliwat mirip ulian ke Bando ketegol bani madan kuasa ini madan memurti asing kenohang asing solahang rasa-rasa kekaton beli yen jani len abjagate keraos zaman reformasi sing jeung ramang pepedak boleh kewales pumatan sing manuk sing ngantung di kayun banyak-banyak ajak mekerja nyak-nyak lantas ado paru manggalo paru perjuru saning laksanang di madan KKN yen patut kumanti pacang wentanan reformasi ngiring sarang-sarang yen patut pacang wentanan demong di tiang paling tak pacang ngiring niki kocak sane kekuasaan ngap jagat yen raos kadimangken nih kekuasaan arus idewe konedot ido penyelwati kemai kemerjopado yang nedot madan ngalih nih madan bagio sing dadi nungkas nih madan arus hajo arus sepangsi dewek imlu ngajangan kenoh-kenohan lantas dewek kedini di paneng ado di telapakan pates Agung Sekar Petunge ya nina kang kengken cari saudarani pencar kemang lebih dewek ada di bacan ye yen perah keket duit kewala di Subana ada pembuktian di Subana ada pikoleh ni gejar-gejar menekan bates tonam petang pantawang ke reformasi Agung gak ditaruh, dagang uyah ke begal. Ya, lah tuh. Apung ranang kaditiang, gedar tampiase metu kadiani. Ane ngeranang? Ulian gang gitu hidup nolehnya banyak kemadan segalak segile. Ada paling banyak gede kadiani, yen sing mula ke dasarin, pan persatuan dan kesatuan, sing kita jajar paling banyak ini. Sangkal ada gening cakup balang cakup membersihkan balang balo yang sing yang membersihkan engke pemekas tanah ke negara kepastiannya pada segar ingat masih nakon keponakan nih nah pejanian nyai pada segar beli memanakil ngasih donaknya Agung ya dan ajakan bakal medali dan Aki Agung pada kiri yang dewa kiri
buat pangubaktin banyak. Sake walut lek tekanglah tamangane. Sing nadinya nen buat ketin lahi, buat hiasan lahi. Anencen. Nete pauno kanado de dipuri. Sing sida anake buku gelah nang sapa. Pauno kan sedame atu. Yenin lek tekanglah waluyane Buyadi buke kena pastu dari sedorita kaleng medalang jangan mami can lugro titiak paman we kadi mangken yukti nenten mapi salah titiak Joko Dewa setata ngelingan Mungkin pemargin sesunan titiang pemekas ide yari Raben Joko Dewa sane rasa-rasa sampun awor maring acintia duaku kemauan yen dados pinulas titiang sampun inde kebalak ayen aring kayun ajereh titiang ring mana sungkan Joko Dewa ngamang jagat sapun api penadosan panyake yang sanata sungkan ngamang jagat mejantan panyakipun pajang gelem duaku gelemipun banyak ulu karo sampun jagat niko sane ajerihan titiang ring mana duaku urun dalan titiang ngomongin boleh kiasuran titiang duane ide yari sampun muaso melingo melingi sane kuasanin sane yang guru reto duaku pemekasan banget kayu nang mangket ide anak riantuk sampun dur kan dipangket duaku saja buka tuh paman aget ada cening subuh madan patang latasnya jani kuine paman yen lek tekanglah abedik sing kutang tingkah laksana ibun nya kalau sampun pewayangan mepelemah ide ring ide anak kan sampun nah ada masih rumah sak angon gelah nyeliburan kayun gelah ditakal eling gelah kapin yani nah ini itu paman di subane jani tekang gelah di cening Gusten paman itu merageluh dan yani suturahin gelah bakal ngitungin bumi ini sudah kewaro bakal nah lah lantas jani subon 6 dasa tiba nih usang gelah mirip patas bin molas tiba nu sida gelah bakal ngitungin bumi nah jani lantas yensing lantas kabeh deni ngarde nare suara sing ngobah pikayun gelahnya nih pedalem gelah banyake bumi ini ane pedalem makin dumur gapi yantuk titiang emas paucana duwe tur maning samar saru pisan duaku puniki teh Joko Dewa malih pacang arsa ngambil rapi sapunika duaku ado mirip buku bang ado ajaklah nang mepitungan kita kalau winak sajansannya jak kepedangan gelah mapantan ado aneh ngabeh aja bakal mentongan kewantan awak duaku jena sapunika daging pikangkan kayon Joko Dewa kemana hantuk titiang dewan patut terasa duaku nah pisane makawinan kadi paucana duwe sane wau sanado yang tan kabeh hantuk ade nariswari goyah ke Prabonan Joko Dewa Joko Dewa dalar ngemargian sane kewastani mut peti setiti muang perlino ngawi wenanang jagat Joko Dewa yuktin itu aku udah kayone pacang amel rapi ingeh durus titiang wancah sairing Bu nang mutolian matur medik dong jangan raos sang dewan patut sing dingehagong bas maroi do mau sang ini kiuson 6 dasa tiba yen ali yang beli kelawan agung kedua kone adane jadi do agung lingsir ke bos yen sing beli pen beli ngendaka mirip yang penuh do agung lingsir nyipi rasang beli
Wah, ada sebuah liwat. Selain tiba nih dua gong biang ninggalin kadiangan itu sing taen mau sang rabi. Dong tekanan tuh kau jani di subuh lingsir randas mau sang rabi. Rabi sana kasar sih nah yang nu baca. Nah lecek tuh jani timpalin baca. Nya iya cara benang kelawan di jaum gong. Nyugegek landas song jaume bang benang lemet melek lo kan sing bladar blodor lala lulu. Kaden agung cara ngisi ngurut ni ulah lek kan sing dah dikecuang gong. Bang sing ngalih liang nepukin pekewa, ngalih swargo nepukin neraka. Semangan mau payas landas jaume, tengahnya mau payas medu bapak kayu ni. Hijau yang kalindang ngejauh penyone. Lugro dua agung. Nyabran rahino rares palunggo cokor dewa nenten meresidang pacang ngeledang rabi dube. Siro pacang picak. Titiang aden titiang ya agung. Siap! Melepeh. Sing dadi toleh pen mata. Weh. Tong pentes saja beli nyatu. Tur maning ngencahang kengken pemargen ide begawan wai srawo. Sing anut kekenapan beli yang tua nama timpal kawan baja. Mawin ngaliang beli pengimo. Luwer cari song jaum timpal kawan di penang. Nyugegeg song jaume benangnya tekel lemet meteye kan. Weh. Tua kiwala tau tempat. Kiwala mirip linsap. Kengken setengah ke diabo ni subuh kata pacaran ngapain banyak ke tuo sampah sayang tuo ya sayang ngekohan diagung seketibaan betul ya nenek ada mirip nak pajang pada semua buang dasar ke jangkotin sikut itu agung aneh ngelah kapan masuk tekan benangnya kekeh agung kan dia ngawang di manusia mekerja ngasih liun nih suang mata, suang tunguh, suang kuping, suang bibir mekerja padahal ada demanan yang ada demanan itu sing mana aman benahnya wok bumego tangkal indang-indang dan ledekin barang pisago cek mau petau nah pamanang prakata ngemune apa ke garang tangkal tadi dirirun ngeronyoh maluan diarep kok neneng mekendut tekeh nah gelah ada arsan gelah buku itu apa ada aja gelah ngitungin bumi ini banyaknya bangsing mekutang wah bukoi benang kalawani jaum pertiwiman pamane kemawanan ada saput anggon paman dong apa uliane jaum sing sido celepin kapin benangnya Lugro aku di sampurna presido ngeranyeng dong sampun ulian ngalen-ngalenan mangda sampurna kadi sesengah bayi we gede jode gempor mangda sampurna kan sampun itu nyalek buyakti mana sisian aku jak margiang kayun Joko Dewa sampun ngelingen ngatur pengabeh sani bungut ipun mangkok aku margi Joko Dewa sing ada lenan ane lakar aja gelah mata hitungan iya ane bakal kewokin gelah masih tak mengandani sing ada len tua aman ciciang kantun mangoh bakti ring Joko Dewa mawen ngebawas Joko Dewa silo pacang arseyang wentan panjang wentan pasemetunan menawi manggela hantuk ciciang maku sarut waku pangsing paman tuh kemau main tuh pianak pamane subuh aja wayah anaknya banyak yo ide lah ken Lugro aku sane asang palunggo Joko Dewa keponakan titiang pianak ipun agung weh dewan patut weh ampunang dodoh ngerarah rabi kangyang selat tembok titiang ngelap pitalor pianak ipun yang murah biar wandah dadoh penuh misalnya di balik daoh kalau orang titiang nyewang weh hamil wandah patut bisa
Napi malih wenten kelem atur pengabeh duwe kadi punika Agung. Saya nyalit manah titiang duagung. Penerumasane kadi titiang medrebe penyeruan pianak kadipun Yayu Bedawati. Yatmo tamet tur maning pungung duagung. Pamit titiang duagung, pamit titiang duagung. Paman. Dadi mah bading ben paman matur. Mah bading ben paman mah kenah. Buka gelah maka tedung jagat nyelap ngalih kuranan ane belum. Yene duwak lantas rabin gelah kecing gelah perintah. Rajo ke perintah ben anak lu diwuk kumine. Lanang ulang. Pangada wigunan gelah maka tedung jagat patek nang nuturin somah. Atau jo banyak pangkuran nang tidak nuturin sing tutut ujon gelah sih. Iu dene sangkan pisereng kayun Cokodewo. Da paman sangat ngeraos. Apin ya Yayu. Pangire kan buka kayun kelas. Inggih, yen sampun sangkan kedah kayun Cokodewo. Inggih, katur duagung katur. Nah. Oh, yen subuh itu ben tepok lah ngeraos. Sangatang no sang buka yo Yayu. Engken depan paman. Pang video itu yo ngiringan kayun kelas. Sudan katur duagung katuran. Nah, yen subuh itu, man. Kiamat dulu. Kuda-kuder. Macam-macam. Dia je murut dengan kengken tu. Dia namanya galak menang subuh setengah sagung Dia naliang uling di dagangan payu untung agung nengelah. Yang sing beli ben beli ngenakan. Mirip uling mekelo ben agung ngasren dagangan kian pengelantih. Banyak jeget payu pelang jani lah. Kalau yang beli ben nambah kan pengelantih dagangan pengeliak. Ini biasa hidup. Jadi lah. Ada pengide beli abedek kapin agung. Agung dot nenang tongos tegak yo Yayu Bedawati. Jawalo do bas tegah gaya nang tegak. Yan bas tegah nyen tegak dilacure ulung pianaknya belah nasionnya. Oh yan banyak nepuan garang semut mangkene bisa sengorto beli kalian beli malu kok. Begitu nyekas. Setunggal mepedha kelawan jelema itu sing panglabuh raose. Nah, Bang Liu jadi mepedha. Yen nina kang wake kengken car kukul kubu petan cine. Ngempang si mepedha dicaleke kewalo sangat denger kodan. Yen Agung len kukul banyar tulado kapah-kapah meswaro banyak mekejang megerudukan kerni si gumi melingap penwake pragat 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 mesuriha nikah suriakennya Agung. Dong kayang dijegek nyilolet na milu mas Surya. Yang keto Surya ke peleh to peleh. Benar nak egen. Patuh hitungan saya ke lawan Agung. Ben mani-mani melali ke karang kepatian. Bang idek lana weksek.
siluman babi. Guru, yen kene liyon ada siluman laba-laba guru. Apakah guru nyidang antek kemu ke ngalih kitab suci guru? Begini pakai, kita adeng-adengin deng. Amitabha. Capcai. Yang capcai. Itu ama-amaan tuh yan. Sancai. Capcai. Baca maka siap saja nepukin basang sini ala siluman babi. Jadi astun cangla siluman babi cara munyin sini. Cangla tunangan paling cekek di Pegambangan. Hah? Ngelah tunangan? Bajang risinil. Nyento. Nah agung tunangan jange. Nak agung? Oh. Nak agung nyen. Gong yun. Ajen gede basang nih gongyun tunang. Najan jelek-jelek ini kakang Wang mau pamit kakang. Kini ruwo binedone di gumine sing dadi pasangan jelek kelawan melake. Benar. Cang mau nyamong ngajak cine uliani bapo nih makado. Uliani bapu, pagengken bapu. I bapo dadwo ngalina lu pantawang cai. Ngumadua. Ngomadwa. Yan memen cine cang nawang memen cine. Pagengken memen cange. Memen cine si nak jabo memen cine. Memen cange jabo, memen cine. Len dayu memen cang. Sing tanduk bikule ini. Yan idaman memen cine cang nawang. Kalang idam-idaman memen cange, tawang uji. Ma apa idam-idaman memen cange? Talunya Tomong. tomong sangkalo basange gede awake putih. Mayan idam-idaman memen cine. Len istimewa. Apa? Unis menyanya. Sangkal goban cange kini kalem. Kalau mengken. Kalem kakak selo. Sake walu cang metakon kini wecine. Menyamong aja dadu memarakan ini di karang kepatian. Dadi ciseng tayen ngena barang aja cang ayah. Kadi berangkat tebik awak cai ngaturang ayah nak di jo pejalan cine nih. Artinya nunduk pejalan cange. Cang sing bisa ngalegai di ini di Bali. Cang ke Jakarta ngalegai. Gue ke Jakarta. Cek. Ngelek-lek ke Jakarta gumiuk. Cang sing ngale gumi oh. Man? Cang ngadu nasib ke Jakarta mengikuti kuis ke Jakarta. Mengikuti kuis. Oh. Dadi atin cine. Menyamong aja cang sing ngikuti kuis ke Jakarta aja nak cang ke Jakarta Bang Nawang gumi Jakarta. Cang sing juari ngajak Ci ke Jakarta. Adik itu. Jeneng cine persis caro klopeng ngajak Cang ke Jakarta. Yen nak di Jakarta makejang caro Cang bodine. Yen nyak sugih di Jakarta babe adane. Oh, yan bodine cara ci yang sugih di Jakarta babe adane. Oh. Pहिले yang di Bali. Yan bodi cara ci sugih lantasan sing babe. Menapa? Babi adane. Atas kena cine engken. Jani kini urukan cang malu kuis nyen kena ban manipuan ada lomba ke gitu bani cing ajak cang kamu api goban cang jelek subuh membekal cang kebisan lian cai. Si harus nawang nih nak kuis dangdut ajak piramida Bang Dawa. Bagus dah. Harus si nawang segala bentuk bahasa. Sangkala yang di Bali aja di Jakarta bahasanya jok melen. Boleh. Bener. Yang di Jakarta keken menyenak ya. Yang di Jakarta lu gue. Lu gue. Oh. Wah yang gitu patok kenyamon di sange. Lu masih. Lu engken lu. Lu dong. Lu tuh artinya ci gue cang. Oh gitu. Harus nawang bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, Belanda. Yang bahasa Inggris sih di luar kepala bagi cang. Yang bahasa Inggris nawang. Yang bahasa Belanda nawang. Mencai Yang cang sing harus nawang bahasa Inggris. tes kok malu.
Sombong nih. Cang takon genji. Yen jan apa bahasa Inggris nih? Rain. Apa bekat takona? Yen lari apa bahasa Inggris nih? Run. Nah, Yen don jako apa bahasa Inggris nih? run. Amat aluh bahasa Inggris tuh. Yen be kambing meman apa bahasa Inggris nih? Raon. Mayanci don jakone apa? Ron. Ci kan don jako takonan ci. Oh. Si sing nawang. Kang Wang. Jadi kengki jani ci latihan. Cang tadi MC nih. Ci peserta. Siap. Siap. Pemirsa masyarakat Pegambangan dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru 1999 kami Televisi Republik Indonesia hadir dalam acara kuis dangdut dan piramida. Dagang es. Omongan apa tuh? Wah, saya sih ngerti. Tuh suara KO ada nih. Suara KO, suara kalah tuh. Heho. Suara KO. Inilah peserta kita yang merupakan tumbennya peserta Bali masuk kota Jakarta. Siapa dia? Dia tiada lain adalah John Perak SE. Selamat petang. Berita daerah kali ini menghadirkan Bapak Persepsi dari kebun binatang. Jelemonas bedag ci. John Perak SE uli kebun binatang. Jaki Perak ada nencang. Deui sina John, deui sina SE cang nak nyahkeun SE. Jangnya, Tawang cai artin SE. men? S artinya serat. Ekonomi. Serat ekonomi sangkalo bumine krisis moneter. Tuh, SE tuh sarjana ekonomi. Gue siap? Siap. Begini Pak Perak, sebelum saya memberikan nilai ekstra kepada Anda, tolong perkenalkanlah dangdut Anda kepada pemirsa sekalian. Silakan. Bungute ya, Bungute. Makening cang nih. Aku wis dangdut. Medangdut kan. Saya nggak di gending Bali. Win bulat balik nih. Dangdut nih. Dangdut. Hujan di malam minggu. Hujan di malam minggu sayang. Hujan di malam minggu. Hujan di malam. Klek-klek pang sama sujam di malam minggu nih. Sing tawang tanggu nih. Kang Wang. Oke, siap. Anda sudah mendapatkan nilai ekstra 20. Jawab pertanyaan nanti. Apa judul lagu, siapa penciptanya? Oke, monitor. Apa judul lagu tersebut? Badai cinik. Badai Cinik 100 untuk Perak. Made canik lilik motor ditanya lilik motor didikan motor Bandung dari anyar aku do jangan biji 120 untuk Perak. 5 oyongan, Rak. 5 jaru bekecot gitu, Rak. Siap, monitor.
Suara apakah itu? Dagang es telolet. 100 untuk perak. Talolet. Talolet. Talilalalalilelolila. Dagang es telolet tau. 220 untuk perak. Oke, siap monitor. Mengewakan nih. Apakah judul lagu tersebut? Hitam manis. Hitam Manis yang diciptakan oleh... Hah? Biasanya ya hari Senin, anak-anak semuanya mencipta mulai. Selesai. Yang dikarang oleh... Yang dikarang oleh saya tidak uning. Mus Mulyadi. Silahkan nyanyikan. Aku udah zaman biji. 320 untuk perak. Karena nilai Anda besar, berarti Anda memasuki grand final. Gue sapo misi gerang pinang nih. Grand final memasuki finish ke kuis piramida. Oh juara 1, Cang. Wow. Siap. Grand final. Oke, kalau Anda tidak bisa menjawab, bilang pas. Oke. Siap. Benar Anda menjawab, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Siap? Siap. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Empek-empek. Empek. Makanan asli Buleleng. Pas. Makanan asli Jembrana. Samar sere. Makanan asli Tabanan. Jukut gono. Makanan asli Gianyar. Beguling. Oke, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Juga Cang nyanyi apa duit beli. Silahkan besok pagi ambil di BRI jam 8. Lengkap Anda membawa 1 buah sertifikat isian daswetar. Jelema nas bedaci. Yang ke BRI ngabo sertifikat to megade ya. Cang sing kading ngale atuan yang bo ngelah sertifikat, kali sertifikat canglah umah cang sing ngelah. Umah sing lah. Sing Pules cine jo. pulas cang di pos kamling. Yan kene dayan cine pangsing man ngatur orang ayah gaene liu di karang kepatian. Ngiring lantas dane Gusti Ayu anak serandang serene. Pernah cine? Duga lantas Gusti Ayu cai cang keduken lan penak gitu. Nak nu medem Gusti Mak Ayu. medap mekolem. Meriko ke Padanggala. Kak, Ya. dalong sana ko dari mancini, karaja ciki yang ro. Main ke. Karaja main, Iya. main kuda lumping. Ya kalau mau. Rak, Yang ke. sendan mesuluh sih. Pada bagusan gua pancine bena bede, nyaja yang ngajak ci main kini. Pas kakene gua pancine cara orang soklat kakene. Bidang sekali orang coklat. Bener. Aduh, Gusti Ayu jeget nyak sekali dumro Gusti Ayu. Ya raji tumrong,
Pak. Tumro kita menjebak. Maaf satu kata. Tumro. Sing tawang bintang sinetron nih, Ra. Hah? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Cintami Atma Negara. Cintami Atma Negara. Yen cai cintami. Oh, Cang Cintami. Tahu. Bintang sinetron, Cang. Sing Hah? cintami Cicing Kintamani. Oh, Cang Cintami. Tahu. Cailen Cica. Penyanyi. Penyanyi apa? Sing penyanyi. Apa dah? Cica Cicing Calek. Kaluan. Lang Gusti Ayu ngelaporkan Cintami bese Cica bese. Ciceng Kintamani bese. Cinceng Kintamani tuh calep. Gusti Ayu. Men kan. Wenten telepon sane wau. Inggih, Yanti. Untuk yang Nggih. Inggih nyaman kikian wau nrimo. untuk yang seken. Inggih. Gusti Ayu kantun mbok kolom prit benten telepone didiang kurun ngamil. Rara. Nggih. Nang si mekena nggak bede? Nggih. Amune sebuah mekeloni yang di Karang Kepatihan. Ngisi kebajangan nih. Sing taen yang ada nak bani bakal nelpon. Cai sebenawang. Ajin yang kadang-kadang. Done jani tumben jani. Ada di mau bani nelpon. Nggih. Menyen tuh Ra. Beli wayan tuh. Beli wayan. Nggih. Udah jago. Nggih. Beli wayannya Ra. Beli wayan karas. Aneh-aneh nulis di karas. Nggih. Ra. Didiang Beli wayan karas lo teruna. kari druling. Druling. Truling aku sih artinya truling. Druling truno lingsir. Nggih, terno lingsir wau 69 umur nih. Dan unengen beli karas. Belene mok pamit lagi. Beli karas tukang cukur mok pamit kadap nasi. Ra. Ya. Biasanya yang beli karas truling. Yang nggak suka kenyal ngisi kebajangan yang biar ya nak apa. Pokoknya kar terima ya. Ra. Ya. Apa orangnya beli karas aja. Mi bon bungutnya. Ngut. Nyara cebut. Dan iko parakane dulu kemak-kemik bungutnya gente. Oh guys. Ada nak yang. Dong. Ra. Ya. Apa orang beli karas? Ra, dane Gusti Ayu dijera. Anak mau kolam beli kena. Menapa ada orang beli? Ada orang beli ring dane Gusti Ayu. Gusti Ayu ngorangi le kajo mado kena. Salam sing itu. Salam rindu. Napi Gusti Ayu. Napi. Aturnya mancina. Napi. Hilang apa penyeluhan. Cising ambo nyuh teh ambo penyeluhan. Neng apa penyeluan? Gusti Ayu, tukang wau. Sing apa penyeluhan? Yang sing apa penyeluhan? Tunggu dia unggas ngelot yang seret kita jak seret. Dan penyeluan ikane nyeretin. Apa tuh? Gusti Ayu tanone semaku tuh. Sepaku, semaku. Hilang apa sepaku? Ra. Ya, Ayam bikas nih. yang ngentutnya. Wih, kok nih? Amone jagain tuti pengit. Iya sama dengan ngentut. Wani kan? Wani. Wani ki ngentut. Jangan bang bangko, jangan ngadu. Sajan sing ngentut. Wah, Gusti Ayu tang Iya ngentut. sama dengan ngentut. Si sing ngentut. eh, Jangan ngentut. Ra. Ya, Eh, ya. yang cipas ke Jawa. Nge, Bertemu aja beli karas. Orangnya nge. beli karas. Kengkeng hilang-hilang. Bilang sudah mau kita dia. Oh, karena gerakan yang merangsang. Nge. Sebilang ngusut dia sama kita ngujanji. Kita manyoh. Ya. Ra, Ya, rangkaian beli karas. nge. Beli karas. Salam manismu di
dalan kabang karbit inas. Yang gitu. Ya kabang cikarbit. Dan yang nyekap yu suka nasa karbit dagang kenten. Dah, logamnya mailu. Ingat-ingat tangi pancene dari parakan. Iya, menapi bang. Ajen yang ada jadani. Kan ring puri minam. Benar, bolas lemang supaya yang kalena. Itu tangkel di puri, adanya di karang kepatihan cara putri pingitan. Sing banget medal ke jabu. Tendados medal. Saya ajak dadunya reng dini di karang kepatihan. Kota patut. Nyenaknya sing sebut, pikiran susah, sumpah. Sing banget medal ke jabu. Arsan Gusti Ayu sani mangke sampun api. Iya, menapi kayune mangkin. Perak ajak logam. Iya. Cutat uli dinane jani sot sepet. Nggih. Liangan kenahan. Iya. Jalan dini ngipurang dewe ajak tetelu. Patut makening, patut maigal-igalan. Yastune sing banget pesudah sebatang bayu nih. Paksa engal dua. Nggih manglo purna kayune. Bener. Durus. Nek jani cai bisa magendeng. Ence bisa magendeng matur, gendengan aturan. Ence bisa ngigal denyap, igal aturan kalian. Nggih. Si gendeng apa kan bisa? Oke, yang mending gending. Oh, dua yang nanti Iya. gendeng. Udang gending berikut. Oh, dipur na ayang dini pangseng sebat. Iya. Ayan lagu pop Indonesia bisa Ci? Ning. Pop dangdut? Ning. Pop Ning. Bali? Ning. Lagu barat? Understand. Lagu barate dendo jemakul lek katine ring idodanene. Jang lek. Pangsing nekang klungwan. Plungwan kengken tuh. Rengas siap rengas kucet rengas. Ken lagu barate. Kengken maksud sih. Kuliah lagu barat rengas bekedang. Nggih. Maksud sih kangkes itu? Lagu barate ten ke barat ke burut gitu. Tuh. Kemarin lemah lengoh. Yang kenang, udah di sekolah ngelekat di balai banyare medom. Sangkal titiang tendeman ma sekolah, tan gedag titiang kin guru nih ane gedagin titiang. Kemudian guru nanti gedegin. Ada guru belok ngajain titiang. Ih, kangkene kan? Iya, ilmu pelog nih. Guru belok ngajain cang, kalau cang semua kita masuk. Tijan tongos guru blog. Orang Tijan gila ya. guru naik. Jani kene, gurune masuk mau ke sekolah, cang di sekolah, rara. 4 ditambah 4 kudora. Dorang guru 2 tuh metakon kencang. Panak bojong. Pitra kesasar. Yang kena yo gogo kene cara tain temlek ke kene. Otaknya sih bisa berpikir. Guru tuh tahu sih. Sangkalanga metakon kenci ingin menguji kemampuan Caine sebagai seorang murid. Apakah mampu? Lekotokan ibane guru orang blok. Orang kibo kok kene panak Pitra kan. Oh, titiang belum. Bener. Nggih. Udah berumah ya, Gang. Ibu ngatur ayang. Lagu barat sing dadi barat guru. Lagu apa karakteran, Ci? Lagu Jawa. Lagu Jawa? Nggih. Lagu Jawa, Ci bisa? Ning. Tuh, lagu Jawa daun tukan. Ada tukan. Nggih. Kedangdutan, Ci, apa kapok? Kedangdutan. Lagu Jawa. Dangdut ke dangdutan. Kan? Nggih. Siap. Siap. Nelongso hatiku nelongso Nelongso hatiku
yang gila iki. Saiki wong gak gila, iki wong patek celeng iki. Kan wong patek celak wong edan iki. Wong edan. Kue wong edan. Wong edan kita benpok. Wong edan kita benpok. Maaf tidak kata. Macem-macem wong edan kita aja, guys. Yang kere dengan cigeraan wayang wong. Semutan sih. Wong edan. Berikan sakit. Melita lo di Kintamani, Melita tuwo di Banjar Bitro. Lo macamnya ini, tuwo demen Mitro. Yang menghina Cio. Kan? Terlalu merendahkan derajat kaum wanita Cio. Lo caranya ini demen memitra. Ngawak mau mitro Memitra orang Cio. Sing kain mau mitro. Sing kain mau mitro. Tenganin. Sing kain. Wanita wancang berselingkuh. Berselingkuh tuh memisanan ya. Mencepok. Berselingkuh kita mencepok. Maaf 4 kata. Golo 5 kata dari silur bang-bang kotokan ibani mencepok. Mari. Alap-alap buah wanine kunuang waden keranjang. Alap-alap tuna janine suba bang sing tanggung jawab. Baik, bidang yang sing bertanggung jawab. Martuni beli yang tiang baju kutang. Kosong. Ci bobangos bersing tanggung jawab ci. Tidak ngadi sing banget. Mana? Mai apa? Mai? Nih banget ya nih. Ah, Tak sebut ibu. baru ajak liu, ne banget di dia plik kasang. Plikas sana. Plikas. Bungan tuwung, bungan madori, kacang mau goreng, mau ada karung, icang uwung nganyakin nyai, bagian korek, kacit perung. Siap. Kita apa sih yang Disaka. nanam bangle ya di alas bangli, badan dulang yang kepang dong. Mula beli aja lemah jelek, badan karwan, gua sombong. Bocah orang konen. Saya sombong, Jai. Cang naksakan nepukin nih bangkeannya berung. Jadi pocing. Duni tendang ini karena siram keraningnya. Sung kadene diklabai nak cang ditebenan indet cang. Jai temen. Kene dani Gusti Ayu. Masih sing ada nyen oke. Begitu imang mencoba. Aduh. Gusti Ayu kan goreng jete. Apa sen goreng ya? Ini kerek. Yang sing daen mesiram di kelabah si bogok sini. Yang sing bani di kelabah mesiram yang takut jak lindung. Ajak yuyu. Para macam lempong silet yang ay gogonya. Kadeno. Kurgil. Aduh, munyi karang asem ini. Apa dikit tuh keningan di blak. Lek keningane sing kanggo. Kamu. Mangke sak. Jenang sih. Mana? Lemang gede-gede. Aduh. Nah, Kang. Tapi nah, lah pilih nah. tekan gong nih, Gus, tekan gong. Nana ni rago mau kan. Aduh. Kan beda napi. Mau bisa deh tumbak wayang nih. Tuh, kenyal lah sakit bahasa nih. Apa ya tepukin nih? Nana ni rago berat. Acaplokan mau nasi. Aduh. Dam. Kenapa? Mahir. Ra. Ya. Ra. Adik itu potongan bungut sini, Ra. Oh, kenyal cang mulai ben bungut cai ini. Tunan cai mulai ben bungut cange. Cang bungut tabo milu play ben. Niki tan songjet niki. Niki ungsat. Bungsat, ungsat.
Titiang uling tuni ampun mekena, kengken jo nyamone meli baju, aman kuangan pipis orang kindagange patut nganggap, patut kengken. Niki tanggun bajone, kancing bajone nriki. Mare ngomong masalah bungset di logam. Tadi makasian makletak ingat yang untuk ikan yang ini bisa anjir. Penuh niki. Benar. Iya, tapi daging. Kumen jadi yang bangke. Wah, bangke. Bangsa Inawang. Pipian yang ipi yang bangke berat. Kuene ane soleh dari pipian bangke berat tuh kone bejek-bejek yang turmani ngadekin yang. Kone pengusaha dan. Adekin bengu loh. Ai, pian niku jenten bengung. Sampunang maosane serem-serem kijang nentan kurun. Kalong-kalong bulun jering kijang. Mau bading deh jering-jering bulun kalongi. Konslet den bungut nih. Makin puniki. Oke, Ya rarakang kijang ring jabok. Nyampenan palungo cokor dewa wenten pikena nyane wenten becik wenten kaon. Nawang artene nawang. Uningin kijang. Mengkeken artene den. Ya nak ngipiang rang titiang ring jabung ngipiang mangin bangke ngaga bangke jak nanam bangke. Medue lantas geginan memasar madolan ring pasar. Wawu menjedog ring pasar ampun laes rame nak mau belanja. Benar artene tiada. Duweg cing artian. Yan geginane wanta maklecan ngadu ayam. Makdo ayam ke klecane. Wawu ring klecan lurus menang ayamnya. Menang. Nggih, yanten menang kalah. Nah, Ya, ajen yange serem mo serem. siro seram. Ajen yange Ton seram. mengkeken. Resem. Resem. Bani cing atuh resem mencebok. Ketagihan megobet bungut cine. Rado mare sedilik motor bungut titiang. Makin megobek. Pangadep petang jatin. Nyaman yang lu belok Gusti. Mula sen kekenah bana nabuh pang sideng ngedesin kopeng. Gusti Pate orang resem. Gusti Pate rakyat Pak Pihagong sane mui bawu. Nah, Abrai marah tuak ngajong bener. tur maning tamatan SD sekadi dumun. Nah, tuh jeung ngaweh-ngaweh apa madan keto. SR Gusti. Men-SR itu apa? Tenem neng Sing tawang bener. selem rengas. Bedak ngedel wake ngantoseng pengajum caile. Tekaning teke selem rengas. Ketagihan mulung patan kini tuh. Mulung. Ah, Ya, langsung dipecah jeprakat ngeradak geruduk aja. Ada. Tete. Ra. Gusti Pate uning bahasa Jepang ra. Tai tai. Kau kena monto jakara kire. Nang wakil metakon kaberin cai. Nak kengken unduk pianak bener ini. Tumen bener main mekenah ngelokin pianak. Sebang tan rahayu bakat nekad ini kengken unduk nenek. bener si nawang. Iya. Jagelumar cibungut cine. Cara ubuan sing metlusok milu mau bener mau betul. Nikal bener cigen. Salah tampi bah penulis. Aleh antas semite ni madan nyunyur manis nyung ramone. Yen rumasa jeneng mirip kapi utangan kape ramo. Uli jeneng uli nu barak bapo meting-meting. Di supan keleh kadijani
Omone terasa sayang bapune tandangkan marep kaping sering. Apa mirip jeneng kuah? Nang si koteng lewek ke Pisago. Luwih mirip Pisagone ngangguin pia-piana. Ben pengawo ben mas-masan. Sing ten kejiwonen jeneng karuan mas ke namun talin kapale bangkengken wen. Daging Gusti Ayu picane aji. Kalau ngaman talin kapale sampun. Sumpah laman lesunge sampun. Gelang aman lune. Nang satuang marep kabin bapo. Ni dadi bantang susekale itu apa? Kengken Roji. Kengken rasa jini tekan dewek yange. Ya namune geus wecan ajine mau pianak tekenen kiang. Kalong dogen namen talin kapale. Yen sayang cara panak pisah sing ada mau penganggo cara. Sing ado ning tepukin bapo. Aji. Yen cara kiang adanan kiang dadi panak ya pisage. Dan yang mekalang namen talin kapale. Dan yang mekamen songket. Sakewa lo rasa kasih sayang tiang manu meme papan yang aji. Yen aji ngelapi anak dia. Kalongin aji tiang namen talin kapale. Penganggon aji tiang songket. Sakewa lo aji sing tahan ngerumong dewek yang ulit yang kalian mati ken nemen tiang itu wah. Adane nak dua bakal mendidik anak. Kadang kan ngoyong dipuri molas lemong sing ingetkeun pianak di karang kematian. Nya ke bangke, nya ka hidup, nya ka ngelek-lek, nya ka duara. Medaging Gusti Lingsir sekadi atur ya anak. 14 raino durung jantan budale pacang ke karang patian. Ngaksi deui anak. Niki wenten titiang angin Gusti Parekay dan kenten abdi dados tiana. Yen sing mulena dua buang, yen sing mulena dua peker. Nang dolera lagam. Ya. Bo makere bangke. Bo konrong misi ke salon ben makriting. Niki mau astu nak dua megel-megel. Ya apa petang gitu. Gusti sampun lingsir, sampunan mekriting. Mediolas pakai kabin China. Yen mebedo bungut jenengan kemelang, liman jenengan dengengan. Ngawak cimatur. Yan manu-manu yang matur kena klingsir. Bungut teden kemelang. Do megenep gabago sirah Gusti jemakeun. Sirah. Dong apik wong bedo sirah. Menapa sirah cereci? Sing nawang alus sirahe. Sing tengok. Ah, Tengok si siap. keke. Lampat lamis jeneng ngrito. Jatene jijo jeneng man pengajak ke kene. Ketagihan tulah hidup kasih tadi juno. Wah, dong do ramon ning rupaku kodang jenenge bayang raos buku keto. Nih, bapak sayang kabeh jeneng nih. Yen nemone terasa. Sing luwih sayang yen ramo pisangan jenenge mepianake. Apa jatene jeneng kuat? Nang raos bener kekalangan yen nemone jenenge do isine nyepang keto prening amras mamres ilang jenenge geni. Bosang-bosang ridana kelingsir Gusti Ayu mangnopo wikan ini kewentanan Gusti Ayu. Menapa jeneng duna? Udah penganggut yang sing ada kuangan Ji. Sakewala tepenganane jani stres yang Ji. Bingung Ji. Ni mawin bingung apa? Ji. Dinane dipisahan jadi yang ngipi Ji. Ni dadi bantang ipian lantas sapun. Dari tumen jani tiang ngipi yang bangke berat. Di pipian kone bangke itu becak-becak tiang Ji. Aji. Ra. Ji sebenarnya yang dilemah orang be. Di kenyataannya kita suka yang ada nasibnya bahani yang nyakin kadang pusing. Wawu mirangang sampun ke gedong makancing kori. Dokumen jani di pipian katipani mecak bangke berat. Jam kuda jeneng ipine. Kira-kira
Jam 4 pagi, Ji. Ini jam 4 pagi menjelang siang. Jak ngelongsor duen pungut cine. Siang. Yen sing pelih bener-bener ngidro. Ipian-pianak bener buku keto sinah dia bakal tomplok bagio, tomplok ni madana. Duh, mesti ayu jege. Enggak kira. Sarang kali nomplok mangkin. Ini di bagio sarang yagat. Nekengkat kurening. Mula bungut cine lamis. Ada bener ngerawas ni bagio yagat, ada. Ayo belum. Artinya tomplok suko, tomplok liang. Oh, bagus dia. Jam kado. Jadi ni kene ni. Nak mula misi buka satu hati di perak. Cening bakal nemu kang ni madan suko, nemu kang ni madan liang. Liangnya kengke. Bapa dan lo cening main apa gado ni madan melak. Ida anak yang kemudian jaga ini, asok kapil dewek cening bakal dadi rapi jadi ni. Dadi anak gede di kursi ini cening megah nih. Mangken demun aja. Ida dua gong lingsir murdan yang jaga. Bener. Arsep kan dewek tiangnya. Dadi rapi cening nih. Tiang tadi rapi. Bener nih bener. Tadi rapi, Ji. Dadi rapi cening. Aji.